aposifo a ebusiafo mo be kaya beye busume etwemu yi omo ensem ebebeto abonti aposifo enum a na me ne wo ekasa na chese ye akasa cute court for ansa aso wo mo emu ana wo mo aremande wo mo enam se enkofo bo mkokobo okro no ana se wo mkoji nkofo bi esika edi efri wo mo ensem a enum na chese miensa aka wachi na chese wo mo ehwehwe wo mo na chese wo mbeka ho a wo mo aye enwotwe no enede wo mo ensem no ebusiafo ensem bi asanso epimu ede aka ho na ansa na yebebora ensem no emu no na me kai mo senyumako bi eneso yasema yedi adwumadie no ebebeso mo ye ochade herbal center say owo ede ema yare bi a wako a enko no owo se branaso ye eso na ene no edwetwe eye enkomo se eye oba wo pe awo bema wo low sperm count ena ebiem so eba no se diabetes edura owo bi ewo ho no tifane number ewo screen no eso na ene no edwetwe eye enkomo na yebo ede era ensem no emu no ebusuafo mo bekaya Eye General Lance Corporal Redeemer Agama, Eye General Costambu, Wishwall Odo, Ena Evans, Awazi, Eye Lawat, Japan, Ena Sena, Ku Vodo, Ebusianfo, one more ensem ebebeto apno eso eye me bosuminu emu, bra yemia be maybe anachese, wafa uba. Ka na chese won mo ekokwafa UPS kwan no elso eonum no omkoko hu se aposifo enum yi ejina honum a aposifo no ejina wo mu no wo mo ema uber driver no ekoi na wonu mo de ye ka no ede ehye ka enum efa ye awodo me kwan no elso na wo mo eka che ne se sika ewo no hu won fa embra na that moment ne chese woni sika bia wo no hu na wo twa ne ni a enko ba bia na chese ne ni aye ne totototo na wo mu se de edo no aka wo no ene ne nyame NHS eye account a won the phone so NHS wo keka enoma ebom na aposifo no demand eye 200 million de efiri wo enti na account mienu a na won the phone so bank account NHS wo clear ska ewo mu edi efiri wo no ma chese wo de ema wo mu ewo mobile money all because so wo mu ehunu no wo mu susu se oye scammer enu ntia abrajes wo chechem na still na wonye scammer esusu na chese eno ene ade aposifo eje enu nti no wo hwe ede ma wo mu wiye eno mu wona tiko edi esi eye aka Kwame Nkrumah circle honum na eno ena chese yemi abema yi ebra sa awrabusem yi eto no no wentimi anka na no antum ena kokobo ye empenifo amane aposifo awo mu nso ewo animu amane se na ato no na ebra kokobo na mane na chese aposifo echiremu a sa afiada na obebobo amane na chese abrante bi nso aba bebo amane the same thing say aposifo bi nso ehia no ewo eye atomic madina kwan no eso wono mu a wo mu nso no wo maje no 180 million chese wono so no wonim aposifo na wo mu hia no na chese wo mo ye miensa ana ne nyina no wo mo amaxe up enu 20 mi enhu wo mo animu enti eba ne san na aposifo ye wo ma dwen se de bi we nye de di kan we ye ede to so mienu a the same day nkofo aba bebo ye amane enu nti no wo mo ede ensem no edi eye echene no ena me no wo eka se abrante wo no ye gini 200 million yi wo no ede sa aposifo enum na wo mo ehia no me no wo eka se ya prosecute court wo mo ensa eso wo mo emu atete wo mo eremande wo na ene de yinenti a asabato abonten ene se upon say ye chi wo mo aye remande wo mo no wo mo yo ma den se wo mo etua bribe and 2500 e de ama aposifo a wo mo bebe chi wo mo no na che se eno wo mo je ye no mu gina so se no be use against them na ene de dia babeto eye ebimu eso eye se eye police robbers ya grant wo mo bill a eye 80 million bill I eno ena ye de grant wo mo 80 million Ghana cedis no ena che se ye say wo mo enhwe na wo mo de entia with 3 sureties 3 sureties no one more and making sure say 2 of them no omo ye public servant one more timi entia and one more enya one more busume aketua not less than 2,000 Ghana cedis a month as see ameno wo eka say e de aposifo enum yi wo mo ebesa akwa kopiemu ewo eye court ebiemu that will be July 13th I busumia edi eye yenim July busumia edi yenim ne da atoso edu emiensa ye maame Mrs Rosemont to su wono
na ebetena eye ensem no eso na aposifo ebra ye che wo mo eno na chese wo mo te National Deployment Force ka mu ena chese wo mo edi eye wo mo edwuma enesa a chese se amene wo eka say dem aposifo miensa ye nua bema odi kan kokko report ye ndie still no wo mo de wo matimi afa wo mo eti adidi mu a wo mo do mo akanra ye ntimi ewu wo mbai enum we edie so aposifo eguso eye enhwehwemu ede afa wo mo ensem no ho a on the 13th of July wo mo kokopie mo ewo court dia ene na ensem no de ebefiri mu ababia no so no too much yesanso ede aba besomo na me ne wo ekasai eno enam so amagana fododo na ede wo mo adwenkyere aba ede ababa ka eye ensem no eho ese sensei na kenim say police is our friend then so sensei aposifo no bi ababa befrem a wo mo yenkatebone a wo sensei no wo huso wo mo eso ne wo mo eso pa ede efiri wo mayi emu enu nti de eye Accra Circuit Court ne aposifo adwuma yekubi no eye no wo mo eni eso na wo mo ebo wo mabaso pa eye so wo mo nkoso a na wo mo ankasa enkrofo na wo mo enye ewo wo mo emu no wo mo entimi hwe na wo mo nyi wo mo efiri na abusuafo se de menemo edi kan ekan ye edi kan no se aposifo ye remande wo mo ne ye ni di nsemachi ene dey wo mo bill ababonte ye 80 million Ghana cedis I no so no wo mo ehwe ni mo se we de ebekwa pie mo on the 13th of July no so no ye ni ekokodi eye echa de ebeba no so ye de aba so mo nti wadwenchefa ensemi ho ene se binum so se we kura podi eni kwan se na gete wo mo no asem remande wo mo se ye de wo mo kokko takototo wo mo anka ye njele wo mo se ena wo so wadwen esi efa etefa bra ebebeto edwa e wotumagin eche comment section na like videos na share all the social media platform media ene equia sika padasene yebasan edi esha ebi makramo.